Pozdrav svima, evo ga crkva Svete Ane, Plaški i ovim putem idem pronaći izvor rijeke Dretulje. Zadnji put kad sam tu bio u Plaškom, a prošlo je dugo, nije se moglo doći do tog izvora, moralo se ići, a bio je neki zaštitar, ne mogu se sad sjetiti, sjećam se da sam ja prošao i tamo je bio taj zaštitar, tako da sad idem baš probati doći opet, da li se može. To je jedna prekrasna rijeka u Plaškome, tako da evo sad ćemo to vidjeti. Mislim da dobro idem, mislim nema nigdje baš puno skretanja, jedan Plaški je nama s lijeve strane, tu su neke kuće, sad ćemo vidjeti, mislim da je tu desno, tako je tu desno, još uvijek nema nikakvih oznaka, nikakvih zabrana, zapreka, tu čovjek radi ograd, da, sjećam se, bio je makadam, opa, idemo fino po makadamu, prekrasna okolina, prekrasan zrak, mislim Plaški je meni stvarno jako lijepo mjesto. I tu je bloger Krule, on je iz Plaškog. Sad se ne sjećam baš ovoga, ali mislim da idem dobro. Sad ću mi to vidjeti. Da, sad sam se mešao sa još jednim entuzijastom. Uglavnom, mislim da se približavam. Prekrasna mi je priroda, znači ne mogu nahvaliti Plaški dovoljno. Tu dolje je nekakav stol, fora, ali mislim da i dalje se ide ovim putem i da sam na dobrom putu. Tu prilazim nekom znaku i koliko se sjećam, tu je meni negdje zabranjen pristup nezaposlenima, ali vjerojatno se misli na ovo dolje. Sad da li je to izvor, ne znam. Tu jesu neke kuće, ali ajde idem. Mislim da se znak nije odnosio na mene, jer bila bi valjda nekakva i ograda, neko bolje ograničenje. Idem probati dalje, pa sad ako me vrate, pa tu je neka fešta, tu ima ljudi, baš ću vidjeti o čemu se radi. Ja da, to je izvor i tu je fešta i nije više ograničenje što se tiče samoga ulaza i pristupa kako ja to pamtim, ali da, tu je to. Evo jedan pogled na ovu, na šta je to, mlin, ali mislim da je tamo što se tiče ovaj izvor kao takav, baš idem prema tamo. Mislim da su me dečki pozvali na neko piće, ali ajde sad ćemo vidjeti. Uglavnom tu je voda navodno pitka i baš nisam bio dugo, uglavnom ulaz je dozvoljen, ulaz je slobodan. Sad ću još malo obaviti jedan kratki razgovor sa ljudima, ali nešto ljepše, barem za mene, nije viđeno. Sad, tu sam ja noge močio i taj dan sam se i prehladio. Znači, to vam je izvor rijeke Dretulje. I nisam ponio svoj dron da to snimim. Predobro, prezanimljivo, prelijepo. Pa ne možeš vjerovati da ovako nešto lijepo postoji i da je koliko toliko očuvano i hvala svima koji su ovo očuvali. Znači jedno tamo je neka fešta, ekipica se tu neka skupila, nisam još došao do njih da vidim šta nude, šta pričaju, ali ovo je nešto što ne postoji i tu sam bio kao klinac i znam da sam umakao noge negdje tu, ne možeš se tu kupat, ali sam bio prehlađen poslije toga u sred ljeta. Znači ovdje je voda, evo sad ću je pokušati, da valja mi neće mobitel upasti, pokušat ću je dodirnuti, ma da, savršeno mrzla voda. Izvor rijeke Dretulje. Idem nastaviti video na ovoj drugoj jednoj lokaciji. Video izvozila, prekrasno nešto, ne mogu se nadiviti, ali idem dalje, idem na ovu još jednu lokacijicu malu. Evo ga, povratak crkva Svete Ane, opet glavna cesta, opet Plaški centar.
Može. Evo malo i plaški da bude na YouTube-u. Tu je, mislim, sami centar. I onaj most s kojeg želim isto rijeku Dretulju popratiti je tu odmah iza zavoja. Tu je most. Ali moram negdje se sparkat. Ja tu ću s lijeve strane. Predobro, prelijepo. Prodaja žive pastrve je tu negdje lijevo. Znači, prelijep dan za ovako nešto i rijeka Dretulja. Znači, tamo je izvor, tamo sam bio negdje u daljini. I ovo je sad pogled s mosta. Mislim, miris. Mislim, nema mirisa, ovakav zrak nema nigdje. Ja vjerujem u Hrvatskoj da nema ovakav zrak nigdje. Moj bloger u Krule, koja si ti legenda? Ti si odrastao ovdje, vidio. Vidi ti tu ljepotu. Se probati tamo probiti nekako. A tu sam, sad nisam siguran baš koliko je tu dozvoljeno uopće kretati se, ali vjerujem da se sve radi o vlastitoj procjeni i vlastitoj sigurnosti, ono kretanje na vlastitu odgovornost. Ne znam da li da probam onaj mostić preći i doći tamo negdje. A mislim ono, tu mi djeluje malo mokro, kamenito. Ajde, nastavit ću tamo s onog dijela. I uspješno sam prešao. Tu su neke napuštene kuće. Vjerujem da je ljudi su tu živjeli, ali ono, količina ove vode čiste, lijepe. Vjerujem da ona i tu pitka, onako, nije, ali eto. Kažem, vjerujem, prekrasno nešto. I sad probati se probiti tamo na onog slapa. Kažem, ako je video na YouTube-u, znači da sam prošao. Nisam se smočio, nisam se razbio. Nemojte ovo pokušavati, ja sam profesionalac. Bojim se da je klizavo. Ne bih htio ugroziti sebe i davati nekom ideju, pa ću, evo, tu ću stati. Neću ići dalje, ali sigurno nešto prekrasno za vidjeti, posjetiti. Možda da bi turistička zajednica ovdje malo poradila, malo uredila nekakvu stazicu, nešto, ovo bi baš moglo biti lijepo. Ali ja neću dalje što se tiče moje šetnje i moje hodnje, idem opet prema mostu. I tu ću i završiti video. Eto, ako vam se svidio video, prihvaćam komentare, lajkove, šerove i opet se gledamo u nekom mom putopisnom videu. Ovo je bilo za malo. Ajde ljudi, bok.